I'm stuck. Being stuck. Yay! Hiya pawb, Mikey Denman sy'n ma. Diwrnod 1 allan o 3 o Miss Wales Cymru Ffeinal. Sorry, I said it wrong. O'n i dros y lle I gyd wedyn, achos o'n i'n stuck yn y lift. Okay, please, do. Come on. Fy enw I yw Mikey Denman. Dros y 3 diwrnod nesaf, byddai'n dod I nabod pawb sydd ynglwm â cystadleuaeth Miss Cymru wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y Ffeinal fawr 2021. O'r gwirfoddolwyr i'r beirniaid i'r merched sy'n syrenia'r llwyfan. Mae'n ffeindio mas, a'r yw popeth melyn y gystadleuaeth enwog hon. Neu, a oes na lot fwy i'r holl beth. Felly, diwrnod 1. Y job cyntaf yw cael gair gyda'r threfnydd y cystadleuaeth I ffeindio mas bach mwy am beth sy'n digwydd heddiw ar day 1. Today is the Miss Wales Empowerment Day. It's all about helping them boost their confidence. It's all about personal development. And I think what's important about Miss Wales is that she's not a model, she's a role model. It's not about their height, it's not about their figure, it's about their essence, really. Yeah. Mae'r merched yn wrthi yn cael amryw o sesiynau gwahanol heddiw. Sesiynau myfyrio, dansio, datblygu hyder, a cherdded a'r wydyr. Be? Genuine, be? Mae'n mynd I Gwyliwch I gyd. Dwi eisiau edrych os mae'r gwydr yma yn go iawn. No, I'm so sorry. Actually, mae'n dangerous iawn. Sioc. Well I fi ddal lan gyda hen ffrind cyn enillydd Miss Cymru, Gabriella Chips. Ar y weekend ma, sut ti'n teimlo ar y weekend chi'n mynd I roi cor on ti I Miss Cymru newydd? Ie, wel, fi ffili credu bod e actually wedi dod. Wedi dwlu ar amser fi fel Miss Cymru, ond bydd yn neis I weld rhywun arall yn cymryd y coron. So wedyn, maen nhw'n mynd ymlaen wedyn I Miss Byd? Ie, Miss Byd yn Puerto Rico y blwyddyn yma, so exciting iawn, a fi'n jealous. O fi'n siŵr bod nhw'n joio mas draw. Oh my gosh, literally, bod nhw'n mynd I joio mas draw. So, yn Puerto Rico am 5 wythnos neu rhywbeth. 5 wythnos? 5 wythnos. Oh, mae'na fel Love Island. Oh, I will. Diolch, you're a star. Fi di joio mas draw heddi, fi literally yn teimlo mor empower. Fi rili yn edrych mlaen i'r bol hefyd. Ah! Diwrnod 2 o Ffeinals Miss Cymru 2021. Heno, mae'n noson o brwyo, a dwi'n barod. Suited and booted. Mae'r ffrogian anhygoel, mae'r wledd yn barod, ac mae Paula newydd ofyn I fi gyflwyno gwobr. Fi'n mynd I fod yn rhoi y wobr yma i'r person am y best PR. Fi'n rili edrych mlaen. A mae'r wobr yma yn mynd I... Ooh, got a folder. Mae da fi folder. Rachel Stevens. O, da iawn, Rachel. O'n i'n gwneud yn dwyieithog. Multitasking. Nawr, mae yna un ferch sy'n gystadlu yn Miss Cymru eleni, a dwi'n rili awyddus I dod iddi. Lorna I enw I, mae'n ddod o Gogledd Cymru, ac hi yw'r ferch gyntaf I gystadlu yn y Ffeinal Miss Cymru fel aelod o'r gymuned LGBT. How did it make you feel when you won it? I was crying. Did you? I was like in the corner of the room in floods of tears. The photographers caught it on camera. I won because of my openness within pageantry. I came out last year after hiding my relationship for a year and a half. I was so fearful that there wouldn't be this acceptance, but I came to the realization that the world has changed. We're in 2021, and it's just incredible to see sort of the acceptance that I'm feeling from Miss Wales. And I remember the week after I came out, we had a Zoom call with Paula, and I was the first one. I'm always early to everything, so I'm the first one in the Zoom call. She invites me in and she's like, before anyone else enters, I just want to say I'm so proud of you. And from that moment, I was like, this is where I'm meant to be. This is the competition I am accepted in and I need to be in. Like, it's incredible. Oh my gosh.
Your story is phenomenal. We've literally only just met, but I feel like so proud of you. Literally. A ffordd well I orffen y noson na trwy ddawnsio. Joio mas draw. Mae'r diwrnod wedi cyrraedd. Diwrnod 3 allan o 3 Miss Wales Ffeinal. Oh my gosh. Pwy sy'n mynd i cael y coron? Stim clem dy fi. Banta ni! Let's go. Felly, beth sy'n digwydd ar ddiwrnod terfynol y cystadleuaeth fawr? Wel, maen nhw'n gwneud lot o ymarfer ar gyfer y sioe heno. Ond hefyd, mae'n rhaid iddyn nhw wneud eu llwyfaniadau olaf gyda'r beirniaid. Un sydd newydd cael ei gyrnio ydy Alana Smith, cystadleuaeth Miss Cymru 2021, o fy milltir sgwari Porth Tywyn. Really quiet nawr. Pa fath o cwestiynau ond ti ofyn? Tell us a bit about yourself. Pam dylech chi ennill Miss Wales? Oedd y cwestiynau ddim yn galed, so oedd e just quite natural. Mwy i fel sgwrs. Dyma juicy goss, Dyma fath o juicy goss, Wel, dyma ni, amser i ffeindio mas o pwy yw yr enillydd Miss Cymru 2021. A'i stori ysbrydoledig, Lauren fydd yn dwyn perswadiad y beirniaid. Bydd Alana o Porth Tywyn yn llwyddo i gipio'r goron. Everybody got your glow sticks? Oh, lovely. Gentlemen, could I ask you please to take your seats? Dyna juicy goss. They have got a really tough job. We'll be back in about 15 minutes. So, unrhyw tips bydde ti wedi roi'r merched yn barod? Beth o'n i'n gweiddi arnyn nhw heddi pan o'n nhw'n ymarfer yw slow down! A maen nhw fel yn rithro. So i fynd yn araf, i gymryd amser a i just joio'r foment. Billy, mae ddim mor lush. Oh, lovely. How many pageants do you go to in a year? Over 20? Oh, definitely. I'm going to say average 30. Yeah. Fi'n dal y daglen nhw. Go on, Lauren. Dwi'n siŵr bod y deulu a'r gymuned LGBT+ mor browd ohono ti. The top 5 girls in Miss Wales 2021 Emily Norris. Isabel Prothero. Olivia Harris. Also walking tonight, Lauren Parkinson. Rachel Stevens. A dyna ni, y merched sydd wedi cyrraedd y 5 olaf. Amser am egwyl a chyfle i ddal lan gyda mam Lauren. What are the emotions? Nerves. Nervous. She does win, she'll be the first openly gay Miss Wales. How do you feel about that? Oh, I'm proud of her. I'm proud. I'm very proud of her, actually. She just had the support that she's had. It's been amazing. Yeah, it really has. Our family have supported her really well as well, so that's really good. A dyma fe, brenin ffasiwn a steil Cymru, Huw Ffash. So pwyntwch nhw, dwi'n pwyr ffebrin dan? O, fi'n credu, bydd rhaid fi ddweud. Falle Lauren. I love Lauren. Pwy fi'n ti ta? Fi'n credu oherwydd bod hi'n edrych fel Miss Cymru, bydd yn edrych yn ffantastig, yn Miss Byd ymlaeth yr holl wledyddurau. Nawr, come on Huw, nid just am yr edrychiad mae'r gystadleuaeth ma. Role models, not models, dwedodd Paula. So, here we go. In third place, Emily Norris. In second place, Lauren Parkinson. Da iawn, Lauren. The title, Miss Wales 2021, goes to Olivia Harris. Wel, oedd Huw yn gywir. She's 18. 18! Is it her
first pageant? First pageant, yeah. Her first pageant and she's won. Oh my god, how does it feel to be Miss Wales? It's so surreal. And you're 18. 18, and then your first pageant. I was just talking to your grandparents now. Your grandfather was crying. Huw, ti di gyson cywir? O ti di gyson cywir? Grynda, mae tair o enillwyr Miss Cymru wedi modelu fi. Llai spoto Miss Cymru, 10 milltir I ffwrdd. Ac wrth gwrs, mae hi yn edrych yn hyfryd. Oh my gosh, mae Miss Cymru wedi dod I ben. Mae'r tair diwrnod drosto. Oh my gosh, mae fe literally di hedfan. A fi wedi dysgu siwd gymaint am y byd pageantry a Miss Cymru. Mae'r merched bod yn absolutely fab o'r diwrnod cynta yn cerdded dros gwydr yn yr Empowerment Day i'r charity ball ddoe ble ni wedi rhoi wobr I Rachel am Best PR a wedyn heno yn y Ffeinal Miss Cymru a Newport, just joio mas draw. A ni wedi gweld y person sy'n cael ei coroni fel Miss Cymru. Guys, fi wedi joio mas draw. A fi wedi dysgu siwr gymaint, dim just am y byd pageantry, ond hefyd bod na lot fwy na un. Mae loads, a hyd yn oed, mae Mr Cymru. Head by sign Oh my gosh, mae'r golau arno a fi'n credu yn mynd I cael ei gollan. So bydd rhaid ni fynd, fi wedi joio mas draw, fi'n gobeithio bod chi gyd wedi joio mas draw. Literally, fi wedi dysgu siwr gymaint. Fi'n mynd I dechrau llefan nawr.